gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aray, gumatangak man iti kapay. Yay kabasitan. Kabasitan? Adtoy. Bayad ka. Ibariyak Maria. Ay awanan ati Baryam. Kaya't mo asawin sa nga gasawt ti bayad na dahito kabasitan na kapay. Ngimmi na amin na nagagatangan kabadong. Ay, awanin ighatang ko iti bagas. Asukar, tinapay kin palaman. Ay, awan tupay ganan siya, kaun. Ay, nanginaunay tila akong maray. Kunam siguro, paggangganan siyaan kayo. Ha? Logi akpay kidi Ay, birukin ni tuyang ko, Jeparia Awan nga rod barya, di kwartam. Ay na, ung tanak man ni tuyang ka. Ibaga naman na kinupit ko, Jeparia Ay, yakla ko magimat kata ngayon. Nagngina tila ako na. Tatabataw, asino ti kasarsaritam? Kasarsaritak to'y bagay. Ha? Nangina kung kunamay. Diyan, ako ni Maricuan ang akape. Nagngina. Impangina na kano amin alako na. Isuadya akong gumatgatang di tatersina na. Babawi ka na panggimatang ni Tatersina na. Mas dawa ka. Ay, no, kasta na laing. Awanan, timapan gumatang ni Tatersina na. Talagang awanan. Bahiamon ang mapirdi dagiti lako na. Labasan ka pa ay kapitana. Ay, nay. Napankan samat na grocery. Ay, wan, kapitana. Di taman junction ti naggrocerya. Nalaklak ang amin di takit. Kahit nagasidagmat di tatersena ni Maricuanang. Nakangingina mo tila ko na. Ay. Nang runa dyan bagas ala ko na. Nagngina. Nalaka di ta junction, aya. 500 adu magatang nan. Ay, sige man. Padasak tuman mat nga ro timapan ag grocery ijay. Di ka lang pakpakita ka ni kagawad kwa nang mapan ka dita. Tamangan manugumura. Ay, wan. Magnaak ijay likod. Tapno din ak makita. Sapay nakabantay lata ni kagawad kwa nang dita tirsena na. Wan. Amok day ta. Itay nalabsak kat agap apiras iti kuto na. Ah, Awan sa ngamin gumatang itila ko na. Kapitan, adto iti kapeng. Nasayat man kagawat intimpladak iti kapay. Talaga kasapulak na ita. Baka torturo nga. Amaw ka. Ta, nagronda kayo idirabi kanag iti taanod. Ay, kasapulan ngamin. Kunakmat ngamin kan ka, kapitan, nga oray isaan kan nga umay agjutay. Nukasta mapuyatan kayo nga agronda. Tasyaklaang nga ti agjutay. Nasayat na ita singasing mo kagawad. Kasi kamat ngamin mapuyatan ka lang nga rudan, agjuti ka pa'y. Kasano nga jay tersinam? Bayi amon day ta tersinak, kapitan. Matumalata tilakaw. Aya, Napanunot ko nga ipamaysalaangan ti oras kan panawon ko dito'y barangay hall. Sige, kapitan, agkapikan. Tapno mapudutan, tarusok mo. Nay, anya tis isimam dito'y sangwanan ti tersina ni kagawad kuanang tatabataw. Nangrikupay ti Tersina ni Maricuanang. Makalawasan ang nakarikap day ta tersina. Awan ngaminan ti mayat agumatang tanangina tila ko na. Ay, uri asino mo ta. Awanan at ipagbirukan ni kagawad kuanang. Ay, kadyalangan na, honoraryum na. Kas kagawad, tinamnamain na. Sige, tamapanak di ta barangay haul tatabataw. Nembaga malamaw kagawad. Kastamot kan ka apay. Umayak man mangalay ti barangay clearance kaw. Barangay clearance. Nga maadala ang bayadam abasay. Manungay kagawad. Ay, 10 pisos. Nalakalagayam. At dat 10 pisos ko ditaw. Nga maalam iti lasod ti makatawan. Ha?
Oy, nagbayag matan kagawad. Kat kasapula kitang aldaw. No kayat mo ang maala adagos, adda na yun ti bayad mo. Ha? At danayon na. Ay, at damat kit di 5 pisos ko dito yung kagawad. Ay, kurang dayta. Manungay tinayon na. Nayunam iti 300. Ha? Ay, nagninamatan day tanayon na. Ay, di mo pigsaan, dua talaga nga makamo iti dayta. Day tanasa mo tay bagbagadang under the table. Ay, katwan, under the table, di mo ipakpakita ti panagbayad mo. Malaki din, ipasirok mo dito lamisaan. Ay, pangalak nga iti 300 nga inayon ka. Kaagdiskitar kan Alaing kan, tano agsubli ka, nalpas taon di barangay clearance ba? Apay ngay, inteng. Di kamot lamapan agjuten. Amumit ang nagsasarunod ti puyat ko gapo iti panagrundamay. Kat, Paday dyan kagawad ko nang. ay biruken da ka dagiti bumarangay. Ada nga ron ni kagawad ko nang ijay. Amo ni kagawad yara ramiden na. Ay sabali tamot No si kati sumango ka dagiti kabarangayan. No kasta nga da kasapulan da. Pakaamumot kit din ni kagawad. No, ada di nakabisado. Ala, kita nga rujay lutlutwak Tadaman mapan ko gatangan. Maturugak nga among. Na, Nagasidag lang mo ti paggatangam. dita junction ti mapan ko paggatangan. Tanalaklak katila ko da ijay. Saan nga iti tersina ni kagawad ko nang? Ay na, kat no nagni na tila ko na. Awanan ti mayat agumatang ijay tersena na. Kagawad ko anang, umayak man mangala iti Certificate of Indigency. Ay, wag, umay ka agtugaw ka Amom, saan basta-basta ti mangala iti Certificate of Indigency? Mangag ko nga ibagbagada saan analaka. Ang nalaka lang mat siguro Amok mo ti kapitan dito Ay, narigat ti mangala. Ay, komplikado. Apay komplikado kagawad. Umuna, rumbeng ang ma-interview ka. English pa iti kasapulan na panagsungbat mo. Anya? Ay, sapay medyo nakapoy ang English. At idog dya interview, agmalmalam. Anya mo tentag malmalam? Kasano nga iti panaglutok iti kanundag iti anak ko? Naado pa iti proseso, nagrigat. Apay kagawad di la mabalay natulungan na kaon tapno saan ako na marigatan. Dayta nga ro, ti ibagakan ka. Ay, mabalain kagawad? Kunak kita tulungan nak. Ngamnay, naskan nga agbayad ka Manungay kagawad. Tanggay siyak ti mangi proseso. Agbayad kan iti 5 gaso. Nagninamutan? Sika kayat mo asikan ti mangi proseso. Nagado dokumentos ti kasapulan. Kanay na, nagrigat ko nakkan ka. Sapay adan sa anak mo nga aw-awiram. Ay, duwati anak ko ababasit kagawad. Diyak nga rod basta ida mapanawan, tawa nagaw-awer. Anya ti kayat mo, agbayad kalaangan iti 5 gasot, wano sika ti mangi proseso. Nagrigat ti agsubli-sublay. Ay, agbayad aklangan na kagawad. Ang pangalaak ngay nga tayo ti pagbayad ko. Utangan nak man, tataba daw. Pangalak, kumati pa utang ko king ka. Sige matan na. Itakla nga umutang ka. At dalang bayada ka di barangay hall. Nita, ipapilit na. Ipakita king ka na ito wallet ko, tamamati ka. Ay, ayan nang tayo wallet ko. Nang ibulsahakan. Di taman now. Nakabulsa di talikudan ti pantalon mau. Ay, winggaya man niya. Tataba daw. Pautangan nakman iti kwartam. Hoy, pumanaw ka man di tawi. May isa ka mat nga aguutang. Kitaam Irwaran ni tataba daw ti pitaka na. Tapno ipakita ka kada kayaw nga awan makukwartak.
Nas ka na pautangan na, tatabadong. Sakti muna anang ibagakin ko na. Ay, awan may pautang ka. Ay, agtal na kayo. Kita nyo man na ito'y wallet ko. Awan ti kwarta, karga na. Kita nyo. Adda kwartam. Huldapon tan sa langan ni Tata Badaw. Ay, wine. Huldapan tan, no saan na tapautangan. Ay, agtal na kayo man adwa. Adda ka di kwarta ni Tata Badaw. Huldapan tan arudan. Agaramid kayo pa yan, iti krimen. Apay, ano nyo ti kwarta ya? Agbayad ang kami ni ti 300 para iti barangay clearance kao. Uray siyak, mate. 5 gasot para ijay certificate of indigency. Anya, nagkunangagbayad kayo ti kasta kadakal. Ni Ni kagawad kagawad ko nang. Ay, nay, naggidan tapay. Un nga raw. Nay. Damang angot ko akalukwan dito ya. Kuna ni kagawad, asaan ko nga ibagbaga iti sa balay. Kastamot lang timbaga na kanya. Saan kayo nagkinopya, di dahi nga ibagbagayaw? Saan, Tata Badaw? Amo nga ni pare inting dito ya mapaspasamak di sa barangay hall. Sika ati mangibaga ka ni kapitan. Inteng, Eh, ada bisitam. ay, saan pa mabalin nga gawat iti bisita itataday? Napambanog ako. Masapol kanaw ang makasarita na ka ni kumparem abadong. Ay, mapaniji barangay hultada dyan ni kagawad ko nang. Na, si kakano nga rod di kayat na akasarita. Ay, disturbo iti panagres. Ingkala kasarita biait. Oho, umay sala makikapit. Anya ayati kayat mo timpla ti kapin pariba daw. Matamis, wano hindi matamis. Wano mapait. Ay, saan ako may makikapay pare? Unay kidin. Anya ti pa nagkikitam kanyak. Saan nakakas iti may sa kagawad mau nga agpabayad iti nangina iti barangay clearance gan certificate. Ay, pare, sana nasayat dahi tangay bagbagam. Ay, talaga asaan na nasaya pare. Dakais. Asino akagawat ti bagbagam? Yada tersina na akagawad mo ah. Ay, ni kagawat ko anang ata. Napugtuam pare. Isaw. Ay, sana nalakati basta lata nagpabasal. Ay, amok ah. Ang madamang panagnag apod no ti bagbagak. Itamit lang. Isangong kanyak dagita tataw. Ay, wala. Nagitada paray. Na, apay, naglamang da pa'y di talikod ti kayo. Da kami ti makapanagnog, kapitan. Mabalin mi nga istoryaon kan ka tinapasama, kapitan. Ay, istorya nyo kanyak ta, jak palubusan ang mapasamak da ita dito'y barangay ko. Ibagayo ta kasaritak ni kagawad ko nang. Awa mo ngaminan kumatang ijetirsina, kapitan. Nagnginamit ka do dagiti lakom. Naglaeng damot ngamin nga agtawar dagiti ka barangayan tayaw. Nang runa, da marituyang kan kabadong. Agasam kagudwa ti tawar da. Nungay idarum da ka maikat ka iti posisyon mo. O di maibabain ka pa dito'y barangay. Oh. Pinadas ko laang mata, kapitan. Ay, di mo padas-padasin ti agaramid iti illegal dito'y barangay tayo, kagawad. Sakto pa jak pulos maiturid ti agaramid iti kalukwan. Si kantuki day. Ay, isarding mo dito. Nay, naglakamit tinto'y lakom nga asukar maray. Binting langan ti ganan siyak dita. Iso asan kayo nga agreklamaw. Kaya't nasa wine, lugi ka na pirmay. Kuwan na. Sige. Nayuna ka, dahi tabayad ko maray. Imbis sa 30, nayuna ka, niti 5 pisos. Tapno at damot ganan siyam. Ay, uray sanan. Sige kit din maray. Basit lang nga ba nagdayta? Yawid mo kit din dita asukar a ginatang mo. Taamangan no makakapkapen ni Marituyang. No di mo kaya't nayunak ti bayad ka. Umay kantulangan ikan itinatang asidahem. May mayat sa tikas jaya. Sige naynayunam to nga road. Wen maray, san ka madanagan? Nituyang ka, ti umay mang titking ka, inton madamdama. Inton malpas kamay, ngag kamay. Inteng, nakitak ni Marikwana nga agpurpuros iti mula na amangga. Mangga? Wen, ayan tayo naluom abunga ti saba. Apay ti saba? Mga laak iti ipadawat ko kan ni Marikwanang. Anya? Padawatak, tapno padawatan naktumot iti bunga ti manggana. Agbarter kayo.
Mapantamit na nagdalaw si Jay Bangkag, tuyang. Anya, Masapul nga sa ganaan ta, ti pagmulaan ta, inton pa nagtutudaw. anya ngay matiimula ta iti bangkag ta. Mulaan dan to iti bukal ti mais. Sa bagay, kay kayat ko ti mais anailing taba daw. Di mo kunain nga kanam amin abo nga ti mula ta mais, tuyang. Naa, imbagak ayamot akas ta. Dagiti lang reject ti kanam. Taila ko ta, dagiti napipintas. Anya, At dagayang bunga na dagiti mula yo asaba maribanang. Ay wen, marikwanang. Imayak, ta ipadawat ko kan ni kadagitoy. Ay, agyaman ak maribanang. Ay, agpurpuros kayo gayam kadagiti bunga timulam amangga. Ay wen maribanang. Naimbag lang nga ilako ka tinaduma. Ay, kasta aya, maray. Ne, sang katalyaw mo matan tinakabasket abo nga timangga. Ha? Mabiit laang maray, tapadawatan ka iti bunga timangga. Ay, agyamanak, marikuha na. Kunak no saan amang tin ni marikuha ng iti bunga timanggana. Anya? Wen tatalaga agumura ak. Ay, isugayam ana ibayag ka. Ta inururay mo nga ikan nakaiti bunga ti mangga. Ay, rumbag laang apadawatan nak. Ta pinadawatak mag. Yay. Ipadawatan. Tapos, namnamaam, apadawatan na ka. Ay, kat syempre, inteng. Ay, saan nga ron abarter ti awag da? Ha? Nga may no makibarter ka, agtulag kayo nga agsinukat kayo. No agpadawat ka, di mo urayan nga da sukat na. Nakitakmat nagpuros ni Kwarog iti bunga tinyug na. Ket? Mapan ko man ikan iti may sasapad a bunga ti saba. Bareng ikan nakmet iti nyog. Di ka pa ila mapandumawat no kayat mo timangan iti bunga tinyag. Ha? Kasanungay, no padawatam ket saan nakangaikan. Na Dahil din ti gumurguraam to ko ni Kwarog no bilang. mangtad to siguro ni Kwarog. Sa pa'y kumaa. Ay, konsensya na mutan no padawatak, kat di nakmet padawatan. Ay, Kwarog, at to'y tinaloom abunga ti saba, para ken ka, awata mahon. Ay na, nagmayat mo ti loom dagito yung asaba, antibanang. Wen ipadawat ko ken ka. Ay, agyaman na kantay. Kayat ko ti mga iti saba. Kwarog, nagpuros kagayam kadagiti bunga ti mulam anyog. Unantay. Na, awan manlat ko na apadawatan nak. Imot. Adda ka di pa yung urayin niya, wantay. Ay, awan Kwarog. Sige, panawan kan. Ay na, nagimasan ti mga iti saba. Gumatangak man kadagiti bukal ti mais alakaw marikwanang. Ipakanyo iti manok yaw? Saan? Imula mi iti bangkag may. Mula nyo gayam iti mais ti bangkagyaw. Wun maray, naimbag lang nga daapitan mi inton agbunga da. Ay, naimbag kayo pay. Tada bangkagyo amulaan nyo iti mais. Wun mo't marikwanang. Inteng, nagloko mo tanda dya Kwarog. Di nakman la pinadawatan kadagiti bunga tinyug na. Uray may sala ko ma. Ay, amangan met no nalipatan ng itinangtad. Makumikom kit di amangan iti impadawat ko asaba. Imbagam kumaakayat mo ti dumawat iti bunga tinyog na. Ay, common sense matan inteng. Ha? Imot kit di ni Kwarog. Anya? Ay sus, madiday tang aramid mo. Ente ko na niyan tim aba ng abong at tinyog makwarag. Awanan na ang kail. Impang ko amin na ni Jay Ilay. Aya?
At dang namin nag-order kanya, kagayim kao. Kat binayatan na amin. Sumulaga am Ay, kaya tsuka diti mga niti bunga tinyaw gang kail. Umuli ka man nga ron. Tamang puros ka iti iyawid ko iti balay. Ay, katuwa na ang kail. Mabit lang. Tamang ulyak itinyaw. Pinadawatan nak iti bunga tinyaw ni Kuaraw. Ay, padasek ko maapadawatan manen iti bunga timulak apin niya. Ang, Ay, saan nakaapinadawatan, ta eksakto lang nga order dati pinuros na idi. Kasta aya, inteng. Naglay ka nga agpadawat iti adakan ka, nga biro kam ti sukat na. Ha, Nakilo ka unay. na, Maditi kasta nga aramid mo. ah, Di mo lakat idiretso, apasukatam ti saba. Wano ti anyaman nga itid mo, iti bunga tinyog. na, Iruginan ti panagtutudaw tuyay. Wen nga raw na imbaglaengan tan nakamulatan iti mais. Sige, itudom lang, itinapigsa. Uray ta, nakamula kami mitayin. Na At danto man ti pagkwartaan ta. No agtubaw, kinagbunga, nagiti mais. wen sigurado dayta. Kasla kaano laang dayday. Ita, aglaklako kayon iti bunga ti mais yaw, maray. Nagbiit nga rod maray. Nagbiit nga glabas ti aldaw ken bulan. Un maray, nakunamon. Anya, gumatang ka iti bunga ti mais may marikwanang. Alaman nga rod maray. Napyala nga da iluto kan ilakaw. Ay katun marikwanang. Ay na, naghimas May samod na takakanan. Ginatang ko iti tersina ni kagawad ko anang angkail. Sino nga tayo tinagmula iti mais? Mula ka no datata ba daw? Ay, naimbag man, ta napanunot na tinagmula. Unang kail, naimbag lang da pakiramanan iti mais. Ay, ito kasta, ibaga ka ni Banang, ta mapan gumatang. gumatang kapay laeng aya inteng, adamat bukbukal dita. Na, Padawatan mon iti bukal ti balatong. Tapno padawatan da kan tumet iti mais. paday ta ka man din ako nak. Anya kumatidakas na ngay. Amangan wad adupay ti padawat da. Si kalat ta nga ro ti makaamo. Na, sige. Siya kun ti mapan, tapadawatak iti bukal ti balatong amay sa akilo. Sige, padawatam ni Marituyang. Jesus, di mo pa ila ka idiretso amak barter ka, ta isumula turong na. Ay, madi inteng. Na. Kayat mo nga rod, amay sa kilo laeng matabu nga ti mais ti ited da. Kanya pa nga no di kasta. Ay basta, padawatak ida iti bukal. Anya ti amaw, numas adupay abo nga ti mais dati ipadawat damot kanya. Anya ti baga maribanang. Ay maray, imayak, tapadawatan ka iti may sa kilo abukal ti balatong. Naimbag man, tadagayang bukal ti balatong yumaray. Ay adda Marituyang. Ay, wen gayam, nagpuros kayo gayaman kadagiti mulayo amais. Wen maray, tapno addamet pangkamat iti presyo itaa. A medyo nangina ti bayan ti may sakilaw. Sige nga rod Marituyang, mapanakaon. Ay wen maray, kat agyaman itinted mo abukal. Gumatangak madlangad iti lakom amais marikwanag. Un at dapay mat nabati alakok amais dita. Amam, imot day jay Marituyang. Ah, Pinadawatak, ngam awan apulos tinted na. anya. Iso nga anusak man langan ti gumatang, nga uray nangina. Medyo nababati presyo na dayta, maray. Ngamin, reject da kita. Adda dadaol na. Anya, ay, makitam dayta. Ay, di dalakat impadawatan da kita reject da.
Mabalin mo't kit di amakan. Iso na lang ta, babasit kan adadadaol na. Saan akong agumatang, marikwanang. Oray na babat presyo na, no reject mo't laang. Anya. Ninto pa'y badong kat di nakpakanan itinasaya at abong at timaes. Anya. Dagiti laeng kano addadadaol na, kan babasay ti mabalin akanan may. Ay na yan no kasta. Kunam no asino ngagsasauday ti amaribanang. Pinadawatan na kakano idi iti bukal. Ay nga pulaw sa di mo pinadawatan. Na, kinapudno na maray. Para lako day jay, saan may nga padpadawat. Kat pinadawatan nyo lako man kadagiti mabalin pa'y amakan nga oray reject. Oray to pa'y dagiti reject kat pailako ni badung kaw maray. Ay, sabagay Di ko na siguro ni Maribanang sukatan niya o dyan padawa na iday. Imbagak ngamin aya apadawatan na kami kat saan mag, ha? Ha? Ibagamday takin ni Maribanang maray. Nagbastos kamatayin, marituyang. Pudno mga main, awan imbagbagak apadawatan nak maray. Hay, agbabawi ak, no apay apinadawatan kayo pay laang. Anya? Nagawan kit diti konsensya yung agasawa. Di yu ammo ti agsubad. Alawon, iso no isaw, awan bibiyang kaw, nagkuna nga may nagpadawat ka. Kalpasan na, agsingir ka, no di ka kat laglag. Ay, agyaman taimay ka, kwarog. Tanoawan ka lang ata. Antay. Ay, Jack Ambaon, ang mga no naggabo kami ka ni Marituyang. Kasanwa jak bumanlait kada kayaw, kat aga pa kayo umatay. Ay, ano dyan ang ikaw? Daan tibanang ka na natuyang angkay. At tawi, intulod ko ni antay. Apay, aya. Ay, nagapa kami nga road ka ni Marituyang. Kasano? Iso lang nga rodan ti pinadawat. Ay, apaw day tamadun. Agam, baribar mo't nga minti pa nagsungsungbat na kanyak. Sige angkay, panawan kayo pa'y kini antibanang. Ala, agyaman ak iti panangitulod mo ko ni Antim. Di mo lakot pinadawatan mo tayo, iti bunga ti mais, nagadumay. Awan mo't ngamin imbaga na apadawatak iti bunga ti mais. Ay uray man nugas ta, at daking kaday ta. Ti kagurak, ibaga nakit din nga imutak, jak amaw ti agsubad. Tinasaya at mga laka iti mais, tapadawatan ni Maribanang. Anya? Si ka mismo, ti mapanili balayda. Makikapya ka king kwa na. Agkaro ba kayaw? Kung nagkumari kayo pa'y. Sana nasaya day ta, ngagapapa kayaw, tuyan. Nay, adda tao, inteng. Ilukat mo ti ridaw. Sige. Ay, si kamagay Marituyang. Siya nga road, kapitan. Di nakadi pa unugan. Ay, ala, umunag ka. Ada ijay ni Marim Abanang. Ay, agyaman na, kapitan. Ay, Maribanang. Bunga ti mais, 5 kilo daytoy. Ay, manungay ti bayad daytoy, Marituyang. Si Kamut, saan ko apabayadan? Ipadawat ko ken kamaray. Ha? Pakawanan nak no nailawan ko tinagsauken ka itikas jay, maray. Maray? Siyak man tinagbidot, wano sika. Siyak latan ti umasidagken ka adumawat iti pambakawan. Umayak makikapya, maray. Ay, kasta ka day, Marituyang. Nawan, pakawanan ka. Ay na. Agyaman Maribanang. Wen Maray, kinapudno na. Kastamot lang kat ti adda iti panunot ko. Ti makikapyakan ka. Kasta aya,
Ay nagsaya atan taagpada tagayam iti kapanunutan maray. Wen, Marituyang. Iso pakawanan na kumamit. Amok, at damat nagkurangak, wano nagbiddutak. Maragsa ka na. Nagpinakawan kayo lang ka ni Marituyang. Wen, inteng. Ay na, naimbaglakit din. Taimay dito'y ni Marituyang. Mayat Sana all ako na dagiti agtutubaw. No kasta nga adda saan nyo apag kinaawatan. Ornusan nyo lang. Ay, wen naamiris ko nga men nga adamat nagbiddutak. Nasayat no kasta. Iso nga inton maminsan. Doagi padawat kanto iti adaken ka. Pangaasi. Di mo naman ti supapakdaken ka. Ay, wen inteng. Saan gaya man nasaya at agpadawat. Amang namnamaak iti supapak na. Tamasaktan lang teriknak. No kasta tinamnamaak. Pipiapay no agi padawat ka, di mo namnamaan ti supapak na. Ta isupay ti adda supapak na numaminsan. Wen nga rod inteng. Ay, agpay suday ta. Agbaliw ka na. No muna, tamay saak pa'y mangarod barangay captain. Barangay captain nga asawam. Ay sus, kababae, no di ka agbalay. Umayak man makisarsarita, maribanang. Ay, katwen sige, agtugaw ka, Marituyang. Agyaman ak maray. Ay, mangtimpla akmeten iti mabalinta nga inuman, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, maray, agpay sukaday. Ti anya? Isukano anak kagatang ni Kwarog iti tricycle na tanagtakaw. Ay, awan amok iti dayta, Marituyang. Ay, chismis laeng dayta. Yakla malagip ka no asino jay nakaibaga. Ay na, Mare. Likli kanyaw ti agsaw-sao iti mading nga aramid ti sabali a tao. Taamangan, numayakar pa'y kada kayo. Anya? Bakit mo ako tinawag dito, pare? Adalayan kaya't ko adamagang king ka. Pare. Anya ko ma? Ada nga imbaga kanya ni tuyang kaw, iti rabi pare. Anya ko mga, iti bibiyang ko iti arasa asyaw. Kuna kano ni Maribanan, dakais ti aramid ni Kwarog iday. Isugaya man nakagatang iti tricycle, tanagtaktakaw iday, pare. Ay, nagkunamat ngagtaktakaw ni Kwarog aka anak ka. Ay, pare agdamdamag aklaang Mike. Yay. Ay, sana puno data, pare. Imbagamat kano ka ni Marituyang, dakas ni Kwarog. Adda ayamat imbagbagak akasta. Paingay nga rin, inayabanak ni pare Badong kat isumuti ibagbagana. Tiko nak, likli kanda ti mangi chismes. Wenno agsaw-sao iti anyaman amadi nga aramid ti sabali a tao. Nang runa no saan mo't apod no. Anya? Taamangan ko nak, numayakar kadakwada ti aramiden da. Sabali mo't nga minti imbaga ni pare Badong. Ay, may samot na dya a pare Badong. Man nakibiyang iti saritaan dagiti babae. Ay, suron kon. Di yumat itulok nga uray da kayo alalaki, kat iraman matan ni Marituyang iti kinachismusa na. Hey, naimbag ka pa'y Maribanang. Si kamanan Marituyang. Umayak manen makisarsarita ken ka, Maray. Anya? Ay na, nagadaw ken kumpleto ti appliances yu dito'y balayo, Maray. Ay, imay kamanan, Maray. Apay tabinaliktad mo matan dagiti imbagbagam? Ay ikwa, Maray. Sika tinangibaga. Angam siyak matan ti binaliktad mo. Iso ang nasaysaya at pay adikan umay dito'y no kastamot laeng.
Tanya ko matibasol ko ken ka ngay maribanang. Wen tadag iti imbagbagam, siyak meten ti agparparang anang ibaga kadagijay, nga uray saan mat. Iso apang nga asim saan mo anay nayunan ti ibagbagam? Anya, Kang runaan na, no awan kinapudno na. Ay, chismosa ka lang agpaisaw, maray! naa. Kunak laki din no pudno at tinakaw mo tinggatang magwarag. Nagkaro mo tinday ta chismis na kanyak tataba daw. Sana bali tawan magam kinapudno na. Nagbambanugak iti panaggardin ko tinggatang ko iti tricycle kaw. Alaw stone, kwarag. Di ka nagpungtot pay. Mamati akong king ka. Sino nga mintin ang ibagay iti kasta kada kayo aya? Mawan, kwarag. Saan nanas ka na mamuampay? Tawan mo kinapudno na. Mamuak to lang no asinaw. Putdak ti dila day ta chismosa. Ay sana. Unay ka. Rumwarak ba daw? Nay, sa di naman ang tipamanam. Ijetirsi na ni Marikwanang. Kunak no ijay manan ayan ni Maribanang. Sanon? Kagurgurak itan ni Maribanang. Anya? Oray ta saan laeng met nga iso ti kumarek. Anya ko matimapan mo gatangan nga ititirsi na ni kagawad ko anang. Awan, mapanak lang makisarsarita mo't Anya? Wun maray, adda electric pot, ref, electric fan, kan aminin ijay balay da Maribana. Ay, sumot lagayam ata, nanginabas iti baybayadan da iti bil ti kuryente da. Ngam adda nangag ko amabalin ka nga usaren maray. Anya day tangay. Adda ka no gadget amagatang tapno bumabati konsumo iti kuryentay. Anya, ay, ijak amo day ta No gumatang ka kano iti usaram, nababalaeng ti bayadam. Ay, kasta, ay nga bawal samot. Da magkukot isunsa kano ti usaran da Maribanang. Kasta ka day, maray. Kinapudno na. Awan kasta ang lakaw, kagawad ko anang. Isumati ko na ni Marituyang. Namupay nakadamdamagan na iti dayta. Ay, una yan ni Marituyang. Numangag dayta ni Antibanang. Ang mga pagsasawan na pa'y ni Nanatuyang. Ay, huwag nga rod Isu adiyo patpat yung tibagbagaday dyan Nanatuyang. Ay, padaksen na mutan ni Maribanang iti kasta nga ibagbagana. Kung kunana lang dayjay, tapno itugawan nyo ti dumungag iti istoryana. Ay, una yan. Nakaamuan nga tama ni Marito yung itikas ta agadjet. Awan mo't pamanaknak na. Kanaw, kunana lang may. Kinmasa, Jack Pulos ipalubos. Nga may daagla ko dito itikas ta. Marod Amin nga may agla ko dito masakaw paket ag-permit. Chismosa talaga dayjay Nanatuyang. Iso saan man nga agsasawday ta Marito yang. Ning, makaungat kayo na sa matangkain. Una, tayo di damaw. Ibaga na atin na mo ti inggatang mo iti tricycle mo. Itamanin. Kastamanin, ti kunana. Anya? Ti Jack kayat. Awan kinapuno ti lawlawatan na. Makaibagbagak nga rodan kini Antibanang. Nasaya at nagkita tamatlaang, maray. Nay, apayin, anya ti basol ko ken ka Maribanang. Damagam laang. Kat no ibagbagam ka no, nga agus usarak iti gadget, ajak pa'y ammo no anya day ta gadget. Ay ikwa Maribanang. Napunwan ako niti kastangar aramidham, Marituyang. Iso nga ipungot-pungot ka man laangan. Ay sana maray! Kasyanak Maribanang. Salbag ka talaga. Ay, nikon! Kuso-kuso mo tinday tabok mo. Impungot-pungot nakdayjay abanang banangan. Anya? Ay, nagsakit ti buhok ko ngayon goyod-goyod na. Ang mga damo basol mo Anya, imbes kumamit nga isakit na. Hanggang saan mo,
takasta ka? Ay natuyang, amukon ti ugalim. Nya, Dahil ta kinalaing mo nga chismes, ti mangirubrubuking ka. ay badong tulungan na kadia. Na, Naskay na makabalos ha! Impungot mo mat ni Marituyang. Masurunak nga main. Naimbaglangan ta da ni Kwaro ka naganawa. Napunwa na kon iti aramid na, inteng. Agasam ngay dayta. Ah, Namin adon nga inchismis nak. ay, di mo lakit pinalabas. Ang tikas di nga naramid na. Agruam nga minan, inteng. Urnusan nyo, di pa nagkinaawatan. No adda na kam na. Iso, ti umasidag kanya. Ah, Taklunan yung aminan ti kamaliyaw na natuyang. Wan, siya kong tinagbidot no iso, kwaraw. Na Ngam saan ko mga min amasapul nga indanon mo pa'y laang dayta. No saan mo ko mga imbagbagakin ni Maribanang, nasaya at kuma. mayat kit di ata imbagak ti amin kan kuana. Anya, ha? Kayat mo gayam nga impungot-pungot na. Hehe. Apay, amok ayakas di ti aramidan na kada kayaw. Na, tamaalam pa'y laang ti umisam, ha? Nasaysaya tinanamuan na ti amin. Tapno sumardeng kayo matengag chis-chismes iti sanapod now. Anya! Umayak man makisarsaritakan ka dito'y tersina, marikwanang. Ay, ijak masangaw. Ha? Ay, narigatan. Amang ano siyak mo ti isublat mo. Nga anya maray? Abaliktadan. Amang ano ichismis nak. Apay mo tinakasta ti bagbagam kanyak, marikwanang. Kasanaw, kat saan mat gayam apod no dagiti ibagbagam. Anya? Pasensya kan marituyang. Ay, sana nasaya at ti aramid mo. Ha? Kat awan ti uray may sakada kami ditoy nga umayon kan ka. Ay, talaga ka di nga awan na pulos ti umayon kanyak. asino kumamo nga iti mayat nga umayon iti mading aramid mau. Anya? Balbaliwam ti kasta mading aramid mo tuyang. Ay, salbag ka! Di nakayunan! Asino nga iti kadwak kita? Nga anya? Bumalas akin ni Maribanang. Anya? Ipapilit mo talaga ti kayat mo Badaw. Awan ti umayon king ka. Isungag balbaliw ka kumamot tayo tuyang. Anda ka din ni Maribanang, kapitan. ay, wan. Anda dita unang. Ay, kwa ngamin, kapitan. Paray. Ah. Inaduak ni tuyang kaw. Ta kaya nakanaw ti makikapya. Kanibanang? Uwan paray. Nasayat dita na panunod yaw. Umay kayo ngurod. Nagyaman kami paray. Ay, napakawanan na kuma, Maribanang. Aklunak, basol ko ti amin. Tasyak tinagaramid, iti basol. Nasaya at mo't nga rod no nakaamiris ka, marituyang. Pakawanan na kuman, amaray, pangaasim. Ala, di ka agdanag. Mapakawan ka ket marituyang. Ay na! Ay! Na. Agyamanak, Maribanang! Iso nga inton maminsan, di mon ulitan ti kasjay Ay, wun, maray! Ikaray, saanon? Nasayaat, tapno ag kinaawatan ta. Wun, maray! Nakaamiri sa account! Siyakman mo ti agsaaw, kapitan. Sige. Nagsaukan kagawat ko na. Agyaman na kapitan. Ay, si kamot ngamin marituyang. Likli kamot ngamin ti mapan makichis-chismes iti kakaaruba. Ha? No awan ar-aramidam, agawid ka laangan taing kamaturog. Ay, marikwanang. Nasaysayatan ti kasta, ngam ti panang parnuay mo iti rire. Ay, uwan, marikwanang. Ay, Sige. Nasaya at na ornosyon ti susik yaw iti nagbaitan yaw na kayo adwa. Sa paila kumaa,
Tadin to maulit day to yun. Wan!